Ni paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Apa naman ay, Apay aya, saan ka na mapan makichismis ko na kay? sana ka mapan makichismis, mapanak gumatang. Sigurado ka? Kunakmitkan ka saan akon a makichismis. Rumbang laeng, tanay. Nagado a babae tinaipabarangay, gapo iti kinachismusa da. Kukumaray, adda akon. Nasaya at magtadakan, kumaray. Itay na ka pa yung urayan. Nakita kayo gayam iso nga imaya kadagos. Anya nga ti pag-iistoryaan tayo. Ni Marituyang sigurado nga dabalon na achismays. Ay adu ako kumaray. Nakaurno nga kiti may istorya kada kayaw. Ay katrugyam nga ruden Mabalinan ti agistorya. Ay mabalinain. Sige rugyamon maray. Tanay, awampay customer tapno manggag ko ana imbag. Amuyo jay bakit abaak akalugaran tayaw. Sino day ta? Jay ngay adda tersina na. Ay, saan man aday tati istorya, maray. Sige, maray. Ituloy mo. Tinagan nakit agrugi iti kwa. Ay, uston ko nakmat. Siyaksa, matanday tayo chismis mo. Nay. Marurudak nay. Apay ngay akas ta ti reaksyon mo maray. Kat saan mo't asika tidakdak kamatang. Wenmet nga main marikwanang. Nagadaw dagiti baak a babae ditoy, amang rugi tinaganda iti kwa. Jak pa'y mga minalpas di istoryak. Tinagan nakit agrugi iti Ay, kwa. aga patayon no kastalaang. Na, Uray aglilin ni patayon. Si sasango kasyak tis istorya marituyang. na, Si kamot marikwanang. Apay, si kaaya tinakdaka mahatan ni Marituyang. nagadua ba a babae dito kabildatan? Kat, kunamot nga agrugi tinagan na itikwa. Oh, dinalawag asyak dayta. Permi mo't ang nagsensitive ni Marikwanang itaan niya. Un nga ron maray. Saan mo lang nga ruda na naituloy di istorya? Agung mga may. Iso nga rud asininyasan ka pumanawtan. Tadituyen nga ituloy mo di istorya ko ma. Nasaysaya at pa'y maray. Alan istorya nga rudan sakbay ang mapanak agluto. Tanay, aldawan. Asino di dakdakamatem abakat aya? Ningay kwaleng. Kwaleng? Wan, jay baak abakit di tapurok dos. Wan, malagip kon. Tay nakangis-ngisit abakat akulot apirme tibuok na. Saan sapay nga agdigdigos? Apay ayamaray. Anya tinapasama ken kuana. Nakitaray maray. Na, iti dayjay nga edad na, nakitaray pay laang. Imbagman, taada na ngayat ken kuana. Amaw no asino tinakitarayan na maray. Baknang alakay. Na, imbagman, taada pay laang lakay anang itaray ken kuana. Baknang pay. Uy-uyawan tayo ni kwaleng. Baknang itan maray. Jakmat inoy uyaw ni Kwaleng. Saan aya? Kano kay bagbagam lang itay? Akaslasaan nga digdigaws. Kas kada nakangingisay. Na, ay uwan niya. Ay, mabalin mo't siguro nga ibabaway. Dagiti na ibagak itay, Marituyang. Agpaludak man kagawad. Manaw! Day, makaugat kan sabay. Ay, talaga makaong ungutak. Kan agong ungut ako na talaga. Awam matibasol ko kan ka. Saan asika ti pakarurudak? Ay, ni Marituyang. Tapay kagawad. Anya ti inaramid kan ka day ta kumarem. Ichis-chismis na kit din. Ay, kano chismo sa mga minatalaga ni Tuyang.
Ipabarangay ko no kasta na laang. Ay kawan Nagadaw ti chismoso kan chismosa may rekreklamo ija barangay haul. Ay taylod ko na kagawad. Ay, makaong-ungata ka talaga. Makapahay blood dayjay atuyang. Ha? Ay ka ichismis mo mat ano yung chismis na ka. Ayun anya. Nagsaya atin asing-asing dayta. Mari Maria. Apay ajak na panunot adagos. Ibag tadak ang nangisinga-singa niya. Ay, nalaing ka magayam. Kat gapo itinsingasing mo, ay ludan ka na dagos. Mabalin mo siguro alibrain. Saan mo na panunutin? Wan ko namon kagawad. Man ti kasto ya gundaway. Ay, wun manlagan. Libre, paraken ka. Mga no, makiramraman ka mo't makichismes. Saan mo't Na, saan nga? Tunggal mapan ka ititirsina ni Marikwanang. Apay ti kunam jak amaw, makichismes ka ijay. Na, kasano nga amaw? Wala ta ititirsina ni kagawad ti pag-uumungan, nagitichis mo sa babae. Ket anya ngay gayam ti nagchichismisan niyaw. Kita manday ta. Interesado ka mo't lagayam. Interesado ka dyan. Damdamagak lang. Wan takayat mo amaamuhan. Ay nasayat no para dengeg ka lang. Asan aday tay sikat ti paggapuan ti chismes. Tapno di da ka ipabarangay. Kuya, nanamag mo, Jace istoryahin da abaak-abakay, anak kitaray. Ay naudikan iti damag badong. Ay, amok daytan, kinukwa ti rugi tinagan na. Kuanang, Kuwaling, kunaklaki di ani kuanang ay. Sasaya ato madakamatin tinagan na. Tanay, dandan ni agpadpada dakin ni Marikwanang tinagan. kuwaling kunakmat. Oray makaungot ni Marikwanang Angam saan mga iso ti inak inis istorya. Nariga tay, na may reklamo ka dita barangay hall. Sangwak ida, kabuteng ko kiidan ti maipabarangay. Kano komparim jay kapitan. Ay naglastog kang agsasawa. Ay agtal na katuyang. Tamang ano si kantumay ti sarunuda pagchismisan. Kagawad ko nang. Awanan ti may nagreklamo at naichismes. Ay, awanon, kapitan. Ay, agasa mo ti nga pulong ay may nagreklamo ngay. Adan to pa inton bigata. Na, ay, saan mo ti na may ibus ti agreklamo? Ay, ado nga men, ti chismosa kan chismoso dito barangay tayo, kapitan. Sukit ajak kayat day ta chismes. Ay, kapitan, amom ka day. Ay, anya day ta kagawad. Iwarwaras ni Marito yung akurap kakanaw. Anya? Iwan, kapitan. Ado kano ti kinurap mo apun daw ti barangay. Ay, makaunget ako nay. Nagalas at talaga ti ugali day di atao. Namimpinsa na chismosa. Chismis dayta ni Marituya. Jak lain pagharop akas jay ti ugali na day jay ako marim. Nangistoryaan na ngay iti dayta. Kadag iti tatawa. Ay, imbag kumamot nupod no. Ay no umay to dumawat iti bugong. Di mo ikan. Ay talaga saan? Nay, Ultimo asen, jack to ikan. agasam day ta pa ng pirpir di na kanyak. Ay, nagsaya at titrato takadakwada kan ni Pari Badong. Ang kumporme mo't gayam ti maibagbaga na itiliklikudam. Ay, ang mga no adupay tinis istorya na kontra kanyak. Ay, kasta siguro Eh? Ay, inaksamot apaun ay. Ay, don't do that. Na. Agkalma ka laang. Ay, inaksamot ipungot. No. Saan ko na? Kasanumot ngamin, kat pirpir dyan na kamay. Maray! Maray! Yoho! Sino ba iti kumari mapaypayapayam nita? Ni kumarik abanang, ang karkaraid ijay paraangan da. Kahit nakita na ka.
Timalyaw, awan mo't reaksyon na. Adda nga rod aramiden na, disturbum ki din. Na, wan ata mapan ko buludan jay karaid na. Tila mo inka bulbuludan. Nagsadot ka magayam nga garamid iti karaid. Siya kumanan tinakita man. Tuladak man mo ni Maribanang, karaidak mo daytoy arubayan. Ay, agbubulod ka talaga, tuya. Maribanang, nalpas ka din ang nagkaraid. Tapay nga umay mo damag-damagan. Na, umay ko kumabuludan day takaraid mo. Ha! Day tati paglaingam, ag chismes kan bumulod. Na, apay ang makaungat ka, Maray. Asino kumatisa na makaungat iti panang chismes kan panang daddadaal mo kan niinteng. Ne, jak mo pinirpir dyan kan inchis-chismis ni Kapitan. Anya saan? Ni Marikwan ang amis mo tinang istorya. Ay na, Maray, awan inis istoryak akasta. Iso asaan kan akayat apabulodan, wano padawatan iti anyaman dita. Ay sukatamkit di jabugong adinawat mo iday. Saan mo't akasta, Maribanang? Oray dagiti asain. Isublame. Ay malagip kaw. Adda pa'y gam binulod mo abagas iday. Naa, pati ka di dayjay, sukatakpay. Amen! Isublim amin a binulbulod mo, adi mo insubsublay. Ha, nakabalisak matlangan kan ni Mari Tuyang, Mari Maria. Nakadumog may tamagmag na dita kalsada kagawan. Ay, mabain pa'y at tumalyaw ah. Naglaing ka nagaramid iti istorya kagawad. Ha, pinerdyan nakmat ngamin ita. Ha, Amuklatan na kagawad nga aramid mo dayjay. ay mayat matlaang. Mayat ngamsan met akurap ni Kapitan. Kun naklaang mat dayjay ah. Agam kasano ngay no patsun dagiti tao. Dayta, tikong kunaking ka. Anya nga ita. Urayam nga maipabarangay ka. Jak mo't pinirjan ni Kapitan. Asino pa itan ti mamatiking ka. Katsi ka asino pa'y kumangay. Patyan nak, no ibagak nga awan ti inchismis ko akasta. Kababain pa'y kayo din kan ni parintek. Ti pagdanaga, jay imbaga ni Maribanang, asaan akong amakadawat iti uray anyaman, ultimo buggoaw. Daytan, dilubyo talaga. Anya nga iti aramide kaun. Ay kiting ka makisarita ka ni parinting Agmay sa akamapan? Ay katwa da. Si kagayam tinang ichismis. Di nakiramraman dita, tuya. Sige na, sumrik kan dito opisina na. Sikan umunakan. Sikat nakabasol, iso arumbang asikat makisarita. Ay, umunag kayaw. Munog ka kanaw. Sikati umuna. Ay nagaduka nga momon umunag ka. Di nakiduro na. Marituyang! Wan, Kapitan. Siyak. May kakasarita. Ala, tapaayabak ni kagawad kwanang. Ta iso, tinangidanon kanya. Makitam to yang. Kunak to, may anasaya at nakisarita ta kini parenteng. Di nasolbar ti problema ta. Wan ba daw? Kunak anoong tanak ni Kapitan? Tinasaya at nagpalawag ka king kwa na. Kandim liplipatan, di palagip na king ka Adda ayamag. Makitam da ita. Nalipatan madagusay. Jay ko na naasaanan ang makichismays kan agichismays. Iso may. Wan, jak liplipatan day tang imbaga ni Kapitan. Kanayon mo laglagi po na. Ay iba daw. Anya ngay nga tati pag-uumungan dagi jay babay ijay igit ti kalsada. Na, kasla interesado ka. Ay mapankula denggeng. Ay sanay. Kay bagbagalang ni parenting aliklika mo tag chismes. Ken makichismes. Mapan ka manay. Ayunan niya. Masa pulsa kanayon na mapalpalagipan ka Agawit na kitay. Ay na to yang agnakam kan.
Adu ti dadaulen ti madi nga istorya. Ala sigay! Ditan tinagibusan ti sabalipay aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joper Anas Basi. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ni MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ay nga estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdingay.